sarana pantarana kena padang di Tondok Iring pangaloloan na tidainan di patumbu lau nanai mema atu kalandona sangka nanai kumanas sakalai ulambak na dan palelian alu kira kilambi padang di sesean daenan di lindo tau tosi turu komi tutungan dia si panglora komi nanangan masulo-sulo di pegare teti aling di pelale ti kaladun tonna talam padang di rura tonna mangsan bamba puang rokko posi tanah lambe rokko kumila kalle-kallean di landolan di suluara di lingkapa tahunan di lando palasa male patutungan dia padanangan masulo-sulo Tondokan lando rundun daerah nasal lebel luang atau dibagi atau dikatanan di kumua belua kana lando rundun lokon namang gana-gana sang pulau pitu dak pada talu ratu dan kanana kusule mangkali oto balik mapong kapalompong laku lambi pada gadi tongko makali mana tuli yang na tongkonan na apa tonna saya rapat barang tonna kaki mata lora tampu tonna rumah tampo mak lakoran tonna takamil lolene tonna takamil taruk kambung tonna pial langkar raga pitung tahun apa nak kita tindo nenek kipo nenek todoro kipo todoro taruh barang tugas sangan naban tulido tendensiona male sapa saluran di tombonan untang polikulan di sapak bayo-bayo lagan di katanan mirek kemi di tage-tageran di kumua Katongkonan nak Pak Solo tu suruh semalun na lombok tentu ada nanti ampana rantai kedua Solo Pak Palumbangan tungkas sanganna tadi porondong kinakna tadi posalungan nak telambunda di lembah padang di buntu tongko langan Dorkas Rambung ringkesi barumbana toilan padang di lampio toilan limbu apa ana padang di sangala di gente gua libasi ambang leburan di mana panglolo sanda pangnosolan do dilangi pagapagana langan Dorkas Rambung ringkesi barumbana pantala magana tolau lili padang di silanan toilan lilinya pada di gandang batu to di mo aluna di mo sangka-sangkana aluna tintil mundu bemalinda sumbaganato sangkana para sai tondon iya to di pamamalang mulun na salu di pamatindo lang tondon na palembanga tosi hinggo gandir rara tosi salaran palugan bulan natalala tonggonan sa pulo dua pasak kena puang matua Utara kami jomay tutong nalalang mirang buatang matidololen tegatu tentang Yeso Rambu kilambi padang di madandan kidete bang panatonglo todao padang bakarai nanai tiang palen umama akan bulolumo padang pokono kilokian nanai bendan siya nene pong karosia katoang luangina nanai tu nandang datu wane tokulla apiram para tureta balayang siya nikina padang di madandan tonna pangala takman tonna kakayuan pa kitingkah teno sarira kakumbaya karam mau talongkon padang umpo pata talongkon alia umpo mananga banua kubila kalle-kallean di jante sandan wengna kesu tondok di beloara padang toang kudutua lamai padang di sarira lamai padang di madandan di bogori-bori tengah mati toni poi song kalua lan lilitna padang di Makale deka lindo batu panas tanpa panah pantara nakana padang
lima bela randal lagi malu latin makna parang di Papua mengkarak panah parang di Mangkasa tiumbak parang di pare-pare kibuan bayi maklum di komidau gaun mak lagi komidau lagi mak lembang komidau sarebu pasak kena buang matuara para tutu mampane paturu dalam depade ke mata kalambaran rampok komitang tifero dan tegren ke komitang tiumbu kaluku tae kada sengat tanah dengan tulak maka ini sanggani laki gua karampuan mi katongkonan mi kamamani rami kiti mangbulo rolong tiran de pala maau tangkelesuan sampak batin timotondo banggo tonan marioti.
bangun kira aku tuh. Ya, apa ini? Militan deh kita makasih masuk. Mandu magarak ya. Bisa kami tahu pertama. Bisa tahu. Kami makan buku ada itu protokol lak. Oh kadi. Sama ke toilet dulu ya. Toilet dulu sama tuh kadi. Kadi, toilet sama tuh dulu ya. Toilet dulu sama tuh. Oke kadi, baik. Oke baik. Populer lagi, sedang populer lagi kadi ini. Hah? Mereka tuh? Ya. Kadi lagi kasmaran guys. Kalian kok masuk di perempuan? Sebelah sini kak? Perempuan di sana. Sini, sebelah sini. Ya, sebelah sini. Oh, benar mata. Raya, pelan-pelan Raya. Raya. Tunggu dulu. Mama dia mau sendiri, pindah dulu. Cepat. Sekalian nih. Saya masuk. Ini ya. 2, 3, lagi 2, 3. Sintang. Oke, di sini ya. 1, 2, 3, lagi 2. Halo tante, lihat sini 2, 3. Sini lagi, lihat sini lagi. Oke guys, ya kita langsung saja bersama ibu-ibu berbaju merah. Iya, kita nanti kayak susi matutu kloter pertama tentang di Palosita Palamak Nek Erni Nasang. Tapi grup dong yang tadi pengidako, tadi pengunaya-daya, tujuh nomi tirong. Mui tak do kemilagu, na dolo tu kilor kelamai, nol kilor kelamai. Sebayan datang atau apa itu tak siapa kima ulian. Jadi kebisi na dolo tu kilor kelamai, gimana di tumama dong mui tak do lagu. Ya duka te kamu turanindo yang malamnya lo tak nama mace. Sebab mangolalo tu kilor ke situ tumama dong di mangolin dede, tak nama mace. Bisa memang di loman nama akal itu mace, sedar di depan temo. Susi betul ke toma arati ku toma alom laku-lakuan. Lang nila. Iya, wah, cantik juga pokoknya nanti. Iya.
Sambulan. Okay. Happy New Year to everyone. Okay, today is guest receiving ceremony in the funeral, and all the people and family come Betul. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Bebas. Oke, bebas kata Pak. Bebas. Oke, kita ngopi-ngopi lagi, guys. Oh, ini atau kopi Tambaru? Hah? Kopi Tambaru. Oh iya. Iri semangat. Iya. Padahal dia tahu diri ada Tambaru. Iya. Itu berkat Tuhan. Iya, Mana teman? Hei. Mana teman? Hah? Mana teman? Situ ya. Targa ulok ko sih. Sih, boleh. Kalau kok? Iya. Oh iya. Ada istrinya orang Jawa. Oh, di keluarga ya. Mantap. Keluarga dia gue kayak yang itu dia woi lu. Mantap. Telepon bilang Iya, dong punya telepon tuh dia awam pun lah kai. Di mana kita merantau di situ ada jodoh lah. Begitulah memang kehidupan sekarang. Mana Luki? Luki lagi ada di dapur mungkin. Iya. Di mana kita bertugas, di mana kita merantau di situ ada jodoh. Jadilah. Ito may Mapasonglo na. Oh. Milo-milo ini pa. Milo kebenalan. Ito paborito ko bisi di eh. Oh, kopi din. Iya. Wah, kita apa? Gue ko bisa apa nih milih gimana? Aku bilang abang siang kami raja. Mana bang Ari? Masa aman nila miliki na. Di ko mereka abang apa doon aku. Sontuloy. Tumbuh penghasilan ko terlambat. Iya. Sampai. Oi. Terlambat mi kita tangan kopi kita min dia om kita.
Kaya Tondok kami kalau nggak ada main sini ambil sendiri dan minum. Oh, oke, mantap kopinya. Kopi dari Leon Tondok Iring ya. Manis sama orangnya. Manis. Manis kayak orangnya. Wah, kayak si manis tuh ante sama ibu-ibu na. Dia berkat gadis lu teh sulan nih. Iya. Aktor tamaku. Oh iya le. Udah duka kayak solaki lalu perjaka pakai berapa. Oi, mereka bosku. Oi, ya. Apa itu? Nak benda orang merekam murah. Di merekam apa yang terlambat ambil ku tumpu ngambil ku. Melat tahu lo, nala kamera ku lari ya. Jelas kosongnya. Nah, tak wangi depa lo ya, le. Silanan le. Tak wangi tu silanan teh merapian teh. Anak kampung nenek. Itu tu depa si om putiro tiro dia dia padal le. Cukup gelas. Cuma satu teh. Ende. Teh. Itu sama teh. Iya, namanya belum cukup ini. Sor mulut ya oh lamaan pada. Lalu apa tadi itu gaya duduk om lan pakai itu. Oke, Rosiana Sampialang. Kikoa mintu oni di podi gamara di po gamara susimo kebendan ni bongana gau ketek deki salekona pananda bisara. Tabe ono malak bi tanaria tandun telantang karampuan boyo siman bambaria makarangi tanah sambil talikusan tekai sungan tomataka. Inan ki pamatua langit ki pamatua tanah. Inan mangka kipe pale setungga kipe sisik siduanan kilayung pati kembong balaran nampak di salisangka umpa kumarara kerantean tuyu di tandi bisara. Tanah irunu nang bulu ada anak lembang tete melawangan sangka na pentutuan lipu. Kigua tomara putan langa toma kapunan nau angga to gombong kumarara. Kita torotolino mairi mentau mata batito malingki turunan to malilu kita ruktole agaki. Mitim mata ponno mariburana misiuk talempan malilun palum pana wain napo tulak parang kanan napo talom batanete. Sigiran wailas sotong kasanganna. Tangan di sama di tangan ampak serongan sebu di karamanik tanggung pemaragama di padi subulawanna rantiran tulusak padiriti bulawan. Palambi manidik ka kadasa buku tapadete manisang pati kanda bisara yara kana batu tiba ending ngaboran dan dipuduk kiti omba sudako umba ke umba piran ke piran kita palambi mompau loko kiro kau koran sieleta kita padete mompau desu kiro kai sungan sang kalamata kiku amintu katang palambiran angga katang mau pulang. Ta sorong bang mirok walepeng kalau soran numpo parandangan puang matua. Ta binan video sangka peng kajungan umpo pamotokan totu mampata. Na tua barra bulawan tasat kita masawan si barro. Na tu mampa pande paliu kulamai poporan sia yoka. Na kumbong mira bulawan tasak kata palambiran. Na tampai nade tangkarawan tomai katang maupuran. Tapo gunawan tasak kimas sora nasang tapo nane tangkarawan yang gamairi tentong si tuntun tua rak dan si tandi paraya si popak buntuan rambu si potane tema toto si porandanan mandak si pobenteng tang tiba nalam biatu dana de tekula kasih dolokan nalan tapatanan rampak tadi ngaduan tak
laka pali dan maya-maya suri pakarang inta kita ding marorongi tanda butunta kita ndamale suri kumbati lawanta turangan Katongkonan kadaret kete pandung ba ulelea. Ya matu Katongkonan kamarintinan na Papa Atini timba atalong pinanian rampo marintinan terong rampo betang kamari tutun kaboro lakon nene eka batupa Katongkonan kamarintinan na keluarga nek lantang timba atalong pinanian rampo marintinan terong tutun makom bakal eke metanda mali tutun kaboro lakon nene naika Katongkonan kamarintinan na Papa Amarla Batu Kadis PU Kabupaten Manokwari tanga manusa paongambi tang lupe palalondume manyamangka langan kalandona sangka lantongkonan to kaluku rampo marintinan terong tutun makom bakal eke metanda mali lakon akotomate langan ki masalialang lado ki makabunusane dalang sileta Katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Iwin timba sampede Tongkonan kaladon rampo marintinan terong tutun makom bakal eke metanda mali laku Bapak naoni lalang ki masalialang lado makabunusane Katongkonan kamarintinan na Nenek Jorel timba Tongkonan Solo rampo marintinan terong tutun makom bakal eke unta data sikir rama kambang tutun matangken suru lone sugelalantang 10 talo selaku 55 Katongkonan kamarintinan na Mama Elo timba Jakarta metanda mali laku Nenek Eka Katongkonan kamarintinan na Nenek Rio tanda mali laku Nenek Eka Katongkonan kamarintinan na Nenek Arlin talong pinanian metanda mali laku Nenek Eka Katongkonan kamarintinan na Mama Alia Tondok Ulita Kesesian metanda mali laku Nenek Eka Katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Limbong timba talong pinanian metanda mali laku Nenek Eka Katongkonan kamarintinan na Nenek Aska talong pinanian metanda mali laku Nenek Eka Katongkonan kamarintinan na Nenek Risa talong pinanian metanda mali laku Nenek Eka Katongkonan kamarintinan na Nenek Putri talong pinanian metanda mali laku Nenek Eka sang siturusan sang tianggaran na Papa Aselo Jomi Papua metanda mali laku si Nenek Eka sang siturusan sang tianggaran na Nenek Eli tiumba talong pinanian metanda mali laku Nenek Eka sang siturusan sang tianggaran na Mama Nino timba Papua metanda mali laku Nenek Eka sang siturusan sang tianggaran na Mek Sensalino timba Pegunungan Bintang Papua metanda mali laku Nenek Eka sang siturusan sang tianggaran na Mama Ariski Nabire metanda mali laku Nenek Eka sang siturusan sang tianggaran na Nian Sapoloraf timba Nabire Papua Tengah metanda mali laku Nenek Eka sang siturusan sang tianggaran na Mama Nani Nabire metanda mali laku opa batu Nenek Naika Katongkonan kamarintinan na Nenek Marla Kalukulion metanda mali laku opa batu Nenek Eka Katongkonan kamarintinan na Papa Melda tiumba Malakiri Dolo Mangkasa metanda mali laku Nenek Eka Katongkonan kamarintinan na Mama Arian tiumba Tamburan Dolo Mangkasa metanda mali laku Nenek Eka Katongkonan kamarintinan na Windi timba Apanei Papua Tengah metanda mali laku Nenek Eka batu opa sang siturusan na Papa Atini timba Nabire Papua Tengah metanda mali laku Nenek Eka Tambunang metanda mali laku Nenek Eka Katongkonan kamarintinan na Papa Ori talong pinanian rampo metanda mali tutun kaboro laku Mama Anaika mintu metanda mali tutun kaboro laku Nenek Naika latongkong ki dawalang letter A si taru lantang namaro 20-an selako 30-an Si taru na Katongkonan kamarintinan na Nenek Marla Kalukulion rampotongkon mempatu lako si Nenek Nagita Katongkonan kamarintinan na Jenny Randalintin Kaladun mempatu lako si Nenek Nagita Katongkonan kamarintinan na almarhum Sanek lah keluarga abadi Sanek lah Kaladun rampotongkon mempatu lako si Nenek Nagita Katongkonan kamarintinan na Bapak Emma Palio Taronggo mempatu lako si Nenek Nagita Katongkonan kamarintinan na keluarga Bapak Medi Leon rampotongkon mempatu lako si Nenek Nagita Katongkonan kamarintinan na bati almarhum saya utudanga bati almarhum ne utudanga Tongkonan Payung Pangden rampotongkon mempatu lako si Nenek Nagita
Katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Wing, Nenek Nawim Sampede Kaladun, membantu lagu Nenek Nagita, mintu rombongan membantu lagu Nenek Nagita la pataru Katongkonan, lamin tamu kami lantang 75 sitaru lantang nomor 40, lantang nomor 20. Kutu lepa mintu rombongan membantu lagu Nenek Nagita, lalu pataru Katongkonan lalangan kami alang letir A, lantang 75 sitaru lantang 20. Si taruh na Katongkonan kamarintinan ng keluarga almarhum Sane Ruru Katambi membantu lagu Siane Selin. Katongkonan kamarintinan na Siane Limbong Ne Limbong Allah Tondok Iring membantu lagu Siane Selin. Katongkonan kamarintinan na Nek Doli Allah Tondok Iring membantu lagu Siane Selin. Katongkonan kamarintinan na Siama Ma Inri Puncak Jaya membantu lagu Siama Selin. Mintu rombongan membantu lagu Siama Mama Selin batu lagu Siane Sel laun Nek Selin dan petaruh kami Katongkonan la mentama kami lantangan Siane Nek Selin batu Mama Selin si taruh na Katongkonan kamarintinan na Parman Soladinna Barani membantu lagu Yusak Solatian la petaruh Katongkonan la mentama lantangan berapa si taruh lantang 92 Katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Angel sampai kanan lampio segala membantu lagu Bapak Nansela lalu pataruh Katongkonan lantang 10 tahun 25. Katongkonan kamarintinan Bapak Yosi Solo Tonggo membantu lagu Bapak Nanjela lalu pataruh Katongkonan lantang 10 tahun sekitar 25. Katongkonan kamarintinan Nenek Jorel Tongkonan Solo membantu lagu Bapak Nanjela lantang nomor 10 tahun 25. Katongkonan kamarintinan keluarga Dokter Agus Paniai Papua Tengah membantu lagu Bapak Nakenso lalu pataruh Katongkonan lantang lantangan Bapak Nakenso. Katongkonan kamarintinan keluarga almarhum Nek Erni Buak Pare Kamele Rampo Mentua lalu pataruh Katongkonan lantang 50 tahun sekitar 56. Katongkonan kamarintinan Nenek Naopi Kaladun Rampo Mentua lalu pataruh Katongkonan lantang 50 tahun sekitar 56. Katongkonan kamarintinan Nenek Angel Dome Mandan dan membantu lagu Salmon Robert lalu pataruh Katongkonan lantang 75 sekitar 20. Katongkonan kamarintinan Mama Nasabe Sarira Tarongkon membantu lagu Salmon Robert lalu pataruh Katongkonan lantang 75 sekitar lantang nomor 20. Sesi masalah rata pagantianan Makale kita di kaum biasa tundi kabir di Bulawan. Apaden pimani tama matarge tannon tama sese balida lendo tama talinga duan taradap tama karangan pasiruanta laki gua melo samelo melona tarampo bang mo Katongkonan karen de pandu pa udelian tapa sikitanan di batu tapa kalolo sisidu katotonto di lapa-lapa ila ko batang di kaletara dan di rodan tinting di tondon to batangata kumu ayate maya pataba labi nama arupa patuan tasipa kada mello tapa patuan tamani umpa kita ipainan denda se upa Katongkonan ta sundul lolok na upu pendaunan na tabu kayulang masuling kararata tako karan kaludende pa kambuno bulawanta ta tutun lakoinan na para puan tu tapatu. Oke, baik, kita ada di VIP ya, yang dilayani oleh catering OFC. Oh iya. Nanti bilang itu. Minta di siapa dia sama ini? Halo bosku. Mana anu? Bibi. Oke. VIP dilayani oleh OFC Catering by Nona Jenny. Ya, apa menu hari ini? Menunya ada sapi, ada semua ada. Ini apa ini guys? nasi. Oh, nasi ini ya. Ini bakso. Oh, ada bakso ya. Bakso. Ada ikan sama ikan mas. sambalnya. Ya. Ikan mas tepung. Mas tepung. Ada sapi. Sapi lada hitam. Lada hitam. Wih, mantap sekali. Ini Ada acar. Acar buah. Acar buah. Mana es buahnya? Es buah belum ada. Menyiapkan semua.
hidangan pembuka dan penutup di sini ada. Airnya juga. Oke, kita langsung. Oke, Om Anton, bagaimana? Masih ada kapan nanti nih? Iya, ada. Ada nanti mana? Iya, sebentar sore. Oke. Matanya Om Anton memang luar biasa. Iya, merasa siapa temai selalu larang, selalu kukuti biru pelak lagu inan naneng pengaruh temai Katongkonan. Lagi gua tabe langan tem babangan nate ramte kalua mi patanan taning adu mi sulanasam. Tu rombongan nan sitaru nalampa sakka kalena. Ia matu sang siterusan na Bapak Yosef Batu Negas Balesu rombongan na nenek Kiki. Karu rombongan na nenek Tania Balesu rombongan na Polina Allah rombongan na keluarga nenek Biu Allah rombongan na Bapak Bara Bantu Yonatan sampai kanan pare-pare rombongan na Rasni Bantu Mama Yung Jome Palopo rombongan na nenek Bius Manggau rombongan na Herman Mendila Bantu Bapak Rio Nabile Papua rombongan na nenek Rio Bantu Mama Tua Nabire Papua, rombongan na Joni, Yoman Mangkasa, rombongan na keluarga Nedi Sabang, rombongan na keluarga Bapak Fidel, Paniai Papua, 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 rombongan na Bapak Anta, Pumanete Pak Tolongan Sagala, rombongan na nenek Dita Balesu, rombongan na keluarga Nek Erni Barani. Iya, ya melente. Malam itu. Tongko. Si Taruna rombongan Apapasi dan Rambu, Katongkonan Kamantinan Derusi, Katongkonan Bunga Bangun, Katongkonan Kamantinan Mamatin Samulak Maraba, Katongkonan Kamantinan keluarga Nek Isabetasa Pambaliun, Katongkonan Kamantinan Mama Ika, Ampunan Timur, Katongkonan Kamantinan keluarga Nek Sir Ariong, Katongkonan Kamantinan keluarga Almarhum Nek Erni Utara Samulak. Rombongan Arisliun, rombongan Nek Eka, rombongan Ya. Biasa. Ya, tapi tiga supaya tira tuh gua dia punya anak kantin sana lah, weh. So. Ya, tak ada juga anak kantin sana lah, guys. Katongkonan Kamantinan dari Selalu Makale, Katongkonan Kamantinan. Ya, seperti itu saudara tersebut lepas keadaannya lagi dan hotel kita dulu. Oke. Kita. Harus ngomong. Iya, ayat urang na. Mayong urang na. Oke, baik. Rombongan baru masih. Rombongan lagi. Ada lagi rombongan. Jadi sudah satu rombongan, sekarang rombongan kedua akan masuk ke pelataran duka cita. Acara ada pemakaman. Iya, tentu di lapan-lapan koteran Tekalua di bawah sang-sanggur kote Basina Tondok Usia-usia kumatabi sanurara sanbuku umporo mana makamban umporo mana buku tangan si peleran tutun tangkan suruh tutun metua tutun metan lamani na itu anak otomate la si bakada ki papa ana injilla sola om Anton kutole paya tulantani pasumbu dengan tangkan suruh sepitu setutun na itu anak otomate la si bakada kami papa ana injilla sola om Anton. Yan nama tunu tabi tulang bating da bawi tamatang ta
pasyumpu ipatondokan dengan nasusi wada alam teh padang diliau sangka alam padang di Tondok Iring. Yo tambah hampa rombongan na Bapak Koni nabiri, rombongan na Nela Ejeng nabiri, rombongan na Mama Anani batu Ibu Gundi nabiri, rombongan na Robin Tondok, rombongan na Haji Irsul Jamaluddin, anggota DPR Kabupaten Nabire Papua ke Papua Tengah. Rombongan di nanti untuk Makale, rombongan na Talantan batu Bapak Haji Nabire, yang asal betul dengan cara para kota kalau ada Nusantara. Randu batu mambana kumalunto sulonanda. Susi galu Makale susi gunto sarangallo. Kila merasai mongi bukan tadi. Surat. Oke, Be, ya. Memasak indah laporan dalangi laku palelean dulu. Halo, adik gue yang cantik. Woi, Be, selamat kabar lo. Kami boleh sangka dengan kubombong sampai angkatan. Demai bukan lagu. Woi, selamat kabar lo. Woi, pantan tiumba dia mai bana lembang pantan dulu kau mai sarangan kura palana pentok tuan liku santa kasan. Mario kasih mulian inde untuk mananni laun tuna manasai. Tanako hiro rika tahu kama pari kama tambo. Manggiri kaku kada tenri kaku ulelean lagu tuleran. Mararangana sama molangi. Borongana sama mobatara. Mararang sama salu-salu. Borong sama randana regge. Nasa rusu lela tunna. Nasa rombon merwayanda. Tiro ilako tungkah pata apai mata. Tallo ratu sangke deran tallo sabu sang tiang karan susi tane telu membang pangala ma palu mingka buntu ma palu diopai. Rambu muda tunna tondok saya nasanga mukara engna ampulembang. Ia langi kalau aki ia batara lendu langganti. Ia tadi bangun lenga. Ia tadi kombong busu-busu. Tiumba lamai tetanggana tondok lamai telili nakale pangaleon. Lion tondok Iring. Pe tondokan narare tosang basse nene. Doe nanda sarogre tosang karapanda todoro kapuanganta. Pantara
nakana padang di pare-pare todi po pali subulawanna todi po talu tugoraraana ke Tondok sumpu manarang daenanna to pande paliu bumi habibi tungkasanganna pakana pantarana kena padang di palopo tuna turiangna tanalu ia mo padang ditulak talu di saladan sambak batu lalikan natulak buah natulak pondrang natulak makole bai bunta panglilik na tamela langi tolungsu di kasuangan Batara guru tungkasangan na saweri gading tende siliona jadi tiro sulei di sele tuarai terok korante kalua terok kote pasirian na tandung kalonaran tongkon batu rupanna anak pare nangka dolo pantarisan makaraing nabi dapat sasaran tuyu pantara ada nama nara para loloan na paisan linggi pande na paliu unturai tangke dalam ba padang nidabire unni sungi kurapakana dai lili bumi cendrawasi dengan hormat Haji Irsul Jamaluddin anggota DPR Kabupaten Nabire, Papua Tengah tung kasangan narampo maaren denang denong tuntun makom bakaleke Kulambe toilan padang disangala toilan bab setangana allu lembang tiumba ilan mai padang di tumanete ia taruh turiang na puang toro opo lolo subanigi na puang tumba adaka todipo riripo si ina kalindo bulanan marangararaana kabarian nallo Makale maana tiumba lamai padang tiba sare gayang bala batu bendar rara pangaramparan tebulan toilan padang digantaran turiang nasi nene tomarere lan padang digantaran pantaranakna padang di Tondok apa tepona padang di Mobatu sama pulau dua karobina padang di Tondok bisa bana kebutuhan na tontenne sau angin turun tiku darindi keden nangin di omai keden barak di paturan turan betondokan pagasongan daenan nasiane emalo pagana turiangna to karwa buana tiban teko lamai padang di Manggaru sama basse kita neneta sangkala panda todoro kapuanganta bangke barani tungkasanganna kilangan sang maweran kien deke sang lenteke mata pelalan laki rambi rante pau laki dete rante minggu dai nanna langkan barani Tondok na patasik daya Tondok di tetuk kapa dai nanti borong silang naran nanai bendan pataan pasa mata sakan nalepongan bulan nanai tu nannang tamuan di pamaroson na pandan mata di kallo apa bangka di beru susu tadanan pasa di bedo katonan lisu lembang natamuan pasa kalambe pasa rante pau pasa abolu bakan tianan makaraina laki lambi imariali laki dete talu borongna lili padang di bungin dio nai nanna lunte Tondok na datu buane di lando lalan di damai botto nasarira di langka pa taunan di lamai pada padang tonna bendan pasak bungi tonna tunan na tamuan di pabalindi langan duga siayo kalamba si barung barana tongtoroi toilan lili italong pinaniyang tiyumba padang di tambunan
Iya, taruh betul yang anak gaun ni bunna lolo semani inam marin nallo lemai tongkonan bunna. Belandai na manda karena nenek dia batang di galena bintin bisa nah to na tahu bunga. Dia tondon to batangan asusi sangka dia nani. Papa lumpun to matua mano kasampuan fisik kada nenek mengkailing lo lungan lumo bisa nah to na tahu bunga. Magali mana tonggon duga pang tarisan magara enang. Angga tosi tarana Katongkonan layu silon di sungan bakalan doan idan basega kana talduleng bangana tiumba pada di Arya. Aduh. Gimana yang kipati beru seseorang dan dipukul di pati beru katonan mengkodi laki. Lau padang dinding pendek lilitna baseadina pada anak kanan ayoka naluluan to sama pulau dua buana menggaron to ulu gayangna pada dinding pendek baliku utung kasangan denti mani lingkungan Tondok tangki kambio santun denti mani semberan mata kali tangki kabing riti bulawan talangar laki pasalanan rinding tarek kira laki paleko nabalanga banua tanga dilambi mora di borong-borongan di tanga di dete di tandung-tandungan ni karampuan di Katongkonan di painawan kalua mi kiti mga bulololong tiran de palak maaw tangkile suan sampak bating timotondo panggotonan marioki. Sawer dulu, Bos. Oke.
Saki. Oke, selamat tahun baru penggawas. Semoga Sangat TV di 2026 semakin dikenal di seluruh Indonesia maupun dunia. Amin. Terima kasih. Luar biasa dukungan dari Saki. Doanya yang sangat istimewa untuk Sangat TV. Terima kasih banyak. Semoga diberkati dan terkabulkan. Amin. Semoga kamu juga demikian. Sukses. Sondok versi. Ya. Oke, baik. Oke, adakah sugigi? Adakah yang makan sugigi? Tidak ada yang makan sugigi. Waduh. Pengganti gula-gula. Ada cori lantu itu cori nah. Jahe di. Jahe. Iya, itu jahe. Tamarin. Gula-gula cori. Jahe sih, Bang. Nah, lu ada mau? Jahe cori. Ya, oke, baik ya. Terima kasih ya. Halo Fit. Halo Sangat TV. Luar biasa. Adakah cucunya nenek yang masih jomblo? Banyak. Jomblo banyak ini semua. Adakah yang masih jomblo cucunya nenek? Banyak. Oh ini lupa, ini tidak. Ini sudah lama. Oh iya. Dua ini yang jomblo. Biding-biding semua cucunya nenek ini, wah. Tak mau pangan deh. Pangan gula-gula mana mau? Dia Bombay beda dulu ya, kurangnya malam ini. Oke, baik. Semangat Om Fit.
Iyo, salara lagi si sumpang bulang kira koteran tinggalu atau ya para nonan. Di pangasyang sambo damay lakyan sa mamay kumua kada di sedang sarong bisa dito kay tapaniman kadin ki manikapa adian dari ki ruri ta pasu di lang koto kapadian tamay lamukani ko katongkon pariti ape na pupilinan di. Informasi din si Utara kapadian dumpe kata di sana Muhammad Sari. Kenapa di sana Muhammad Sari? Yang dari pangil ng pangibangin di pasu di lang ko kapadian. Yang kedua luang batin itu kontin desa no jumi Papua kutana pengoni napasing 100 sabu na sembay dengan protokol yang milen katadian sing mararang 100 sabu rampo kominde pada ami mapun nala bay KTP mime ni pascoco lasu sito ko pisalan nasam wah den nomor KTP na jo da ami si mga ko bumala kurusubang apa sano oh inang luang batin itu kontin sano Mantap, keluarga dari mancanegara. Dari mana tamunya nih Om Maru? Dari Spanyol. Oh, Spanyol. Hola, hola. Ya, Spanyol. Spanyol. Oi, gracias. Gracias. Syukur semangat. Bye. Sehat. Iya, iya. Oh iya oke Pak Set iya kerampuan itu oh makam balu itu kerampuan keluarga teh Pak Set. Semoga hari ini cuaca halo Ausi. Ya. Halo Cobela. Anakku meringan. Yang ditarik di sampah lamanya. Di pabrik. Tolong dengan segala ya ada yang ramai teh sekali lagi ini ada kebenaran kita nama yang kita nak ada yang kita sama lagi deh yang abuan na pengoni anak abuan na opa anak abuan na tante bukan anak abuan saja keden ku masyarakat ada yang keden maka masyarakat makara daerah itu teh ibu pikakan nalian nih. Oh iya dah. Demo boleh sini di Kalupaya. Ibu busang. Woi, ne tadi nama lemai, Yeyen. Pak Yeyen mi malam ini bantuan ini, sama den pulang ku para ko. Woi, malam ini nala bantuan ni, saya ko bantuan terong terang lo ya. Mana tu terong nama panina? Panina tu jolina. Terong apa? Situ kapan tu ni mana terong nak tahu? Udah duka Pak mengurang-urang nanti kami PKK le? Udah pacaran. Udah Pak, dan duka Jadi janda. terong teh.